Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4 versikulo 29. Di kay agsao iti makapasakit. Usarin nyo laeng dagiti balikas anasayaat kan maiparbeng tapno matulungan ti siya sino man akasasauyo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Darling, dito ipay lang balay nga agyan ni tatang. Tapay, naglawa mo di balay damanang mo apagyanan na. Tartarimaan nga rod. Iparenovate da ka no. Iso dito ipay lang agnaad. Mano alawas na dito eh. Lawas. Bulan mo ta. Mano abulan. Inom siguro. Sa dinong iti pagyanan na dito balay. Kat adapay dito ni Shirley akaanakam. Inaklinisan, di pangitulduli ng tayo ti komporme. Tayo di pagbali nag-asilid na. Nagadu tayo dito balay. Makamu ka. Manayunan ti pakanam. Anya ti ba ko ng tatang? Ayaw sumutlakan ka da ito'y asilid? Mayat matan. Adapay ti pagtugawam dita. Asilig iti tawa. No, kaya't mo ti tumanaw ijerwar. Ay, kutsun pa iti pagturugak. Gimatangak Tapno sana nasakit ti likod yo. Ay, wahay na. Kaya't kung dahito asilid ko. Ala, ingkay pa lang agpangin ijerwar. Linisa ka na imbag, dito silid. Nalinisan tanda ito'y agbalin aseled ni Lolo, Daddy. Dito'y nakadin nga agnanayon ni Lolo. Kahit na dito Dito yan nga agyan. Adayo adakdakkel, jay pag nanaadan na abalay ti kabsat yo. Kita na humaanusan na dito Sapay kumaat, maanusan na ni Mami. Kas dyan na lang ni Mami, nasao. Jak mo, no maanusan pa ni Manang Shirley ti agyan dito'y. Apay, di na ka nun maanusan. Kasano? Ni Mami mo't ngamin, naglaing asumao. Ungat pa'y nga ungat. Umay kayo manganan. Nakaluto akon. Ngamne, saan asyak ti aginaw numalpas amangan? Aglinis kayo dito kusina. Umay kamin, Mami. Di ka din sumanaw bakit? Kababain. Apaya saan? Iparit nakit din agsao. Agsauak agingkat kay kayat ko. Pananganan, Mami. Saan ka kuman asumanao? Uwan nga rod. Oh, Leia, agkatugawtan amangan. Wen, Manang Shirley. Dito ka ang arod. Dagita na nga nyo, inawan nyo. Wen, Mami. Da kamin ti makaam mo. Tatang, dito'y matipagtugawam. Agyaman akbarok. Anya ti kaya yung ay kargak di tapinggan nyo. Karne, wano na tayong. Jay natang latan. Taiso ti kabaalak ang alngalan. Siya kun ti aginaw, Manang Shirley. Saan ka di ako nam nga adupay ti aramidem a paperworks mo nga inyawid mo? Ado nga maaginawak pa'y. Inkakit din aramidan di assignment mo. Leia, bayam ni manang mo Shirley nga ginaw. Ang Panawa mo dita kusina. Narigat mo't numangman laong ter aramidan na. Kat makigigyan dito balay. Mami. Shirley, numalpas ka nga ginaw. Linisam dito kusina. Imap mo analaing dito datar. Tane, naparsyakan iti mantika. Wananti. Anya ka di dito karkargam dito ref, Shirley. Naggrocery ak ngamin, auntie. Kasta ka di. Wananti. Kinumpletok dagiti kasapulan tayo dito'y kusina. Nasaya at no kasta. Aywan gayam, auntie. At iti share ko iti kuryente. Ne, thank you kaanakan. Ada inayon ko no mapanak agbayad inton bigat. Nasapa ka man ang nagawid ita. Inyawid ko ngamin dagiti daduma at trabaho iti opisina. Kasta ka di. Sige nga Rod, saan kan adistorbuan? Sige, auntie. Ay, nakasingsingput ni auntie. Lumang tedak iti kwarta. Gano ag grocery ak. Ngam kalpasan tumanen ti makalawas. Unget tumanen nga unget. Di kay pa'y tumulong mo nagdalos dito balay. Sa amin nun. May talang tugtugaw ter aramidin nyo. Hay!
Puro kayo Ay, sa dot. nayan. Agong ungat manan ni bakat mau. Baybayan nyo. Kayo akit kita, oy. Itay pa'y nga agong ungat. Sapay jak kaya ti makangag iti ungat. Bayan nyo ta kasaritak. No kayat na. Ay, mapanak agwalis. Tapno makatulong akmat. Makawalis kayo aya kat nakasarukod kayo. Ang mga numatumba kayo. Jak man lang makangkangag iti ungat ijay balay ni ading mo. Hey, iso akayat ko ti agyan ijahay. Manupay aya abulan sakpay amalpas ti balay da. Ay, kayat ko nga ijay ti pagyanak. Agong ungat manan ni maming itay. Kasta ka di, manang? Awan ka no ti tumultulong kan kwa nang aglinis dito'y balay. Kasano? Rumwar tayo mat amin. Siya, mapanak ag eskwela. Uray Sabado, adda sarek ko. Kat si kamot manang, adda mat trabahom. Ag overtime ka pa'y no kwa. Ay, wan nga rod. Talagang awan oras ko nga aglinis dito'y balay yung. Talaga nga minakasjay ni mami. Naglaing asumao. Maumakmat tan iti kasjay nga ugali na. Agbiro kaksan iti boarding house ko. Kayat mo nga boarding? Una, kasano, inaldaw matlaangan amakang kangagak iti ungat ni mami. No ag-boarding ka, itugot nak nga rod manang Shirley. Anya, panawam dagiti dadakkel mo. Diyak nga rod makapag-concentrate nga ag-review. No ungat nga ungat ni mami, madistrakag. Anya kamutan Arturo. Urno sumot at mga alatibadom dita kabinet. Diyak matlaangan makikita na urnos dayta. Tunggal mga alaka, nakagulgulo dayta yan na. Saan nakakatulong dito yan niya? Rabiin. Ungat ka pa'y lang nga ungat. Rumbang lang, tapno amom tirigat ko. Itay ijay kusina, kabayatan ti pandangan. Nagungat ka. Tito'y silid. Rumbang ko mga ginanata. Ngam ungat ka nga ungat. Wan ata makaumakan. Kasano ka makaturog no kasta? Ay, awan bibiyang kukan ka. Umanungot ka kat mangmanggag ni tatang. Ah, katapay ko ma. Gaputada dito'y balay day tatang mo sa anak ko na mabalin nga gungat. Awan pa'y tiyal daw anangag ko asaan ka nagungat. Itad kumot amin asweldo kan ka. San tayo mo't nga kurkurang itimakan. Apay akasta ka. Gapo ta sa dot, dagiti ka balay ta. Tultulungan da ka mat. Mabati ka dito ibalay. Sikati aglinis. Sikati agluto. Natural lang day ta. Tawan kat nga ro trabahom. Apay, anyat pa kasi kuram itibiyag mo. Sapay ko matawan ni auntie dito'y balay amasang patak. Sapay ko matarimwar. Si Mangpot kan, Shirley. Ay, uwan auntie. Amom ka di akalin linis ko lang. Ha? Kita am day ta datar. Naglinis, tanagmapak anasayaan. Ita, imunag ka anak sapatos. Pasensyan auntie. Imbag kumamat, no tumultulong kang agdalos. Punasak dyan nagbadakak auntie. Agbain kayo mo ta. Makigigyan kayo lang arudan, kasta kay ti aramidyo. Sorry auntie. Ha, bayamon, siya kon timang punas. Siya kon timang punas, di ta nabadekam. Takasta mo ti akam ko dito abalay. Katulong nyo laeng. Manang Shirley, apay nga agim impake kamatan. Pumanaw akong dito'y balayo. Nauma akong iti kanayo na panag-ungungat ni mami. Apay, nagsao-sao ka di manin ni mami? Ay na, permi mababainak mo. Leia, umay ka man dito kusina. Ay ayaban na ka ni mami. Ingkan, taamangan noong tan na kan tumanen. Sige, manang. Ayan na, day tanalaing akasinsin mo. Adda araramidan na, mami. Di pa'y umay tumulong agluto. No kaya't mo atulungan da kang agluto. Saan kang umanungat akasta, mami? Ibagam lang kada kami itinasayaat. Nabanbanog ka nagmalmalam ang nagtrab-trabaho dito'y balay. Ita, siyak pa'y laang ti paglutuan nyo, iti pangrabyan tayo. Di siya kunti agluto. Ingkalaangan agtugaw. Nagbastos ka nagsasao kanyak. Awan respeto may itinaganak mo. Mami,
kunak mo't asya kung ti agluto. Dakas ka di dayjay? Oh, anyo ti mapaspasamak dito eh. Dahiti anak mo, awan respeto na. Kasla sa anak nga ina, no basong-bat anak. Bayamon ani Lea ti agluto. Umay ka aginanan bakit? Agtugaw ka, ket agrelax ka. Tapno di ka umanungat. Say-saya atom ti agluto, sika, Leia. Tulungan kan nga agluto, Leia. Wen man, manang. Ay, adda inawagak agayem ko. Adda apartment ang mabalin ko apagakaran. Talaga apumanaw kan? Unan tapno saan akanayon nga agungot ni auntie. Isurot nakmutan Ay sus, ang mga noong tanda ka. Basta, sumurutakkan ka, manang. Saanon? Awan kadwada dito'y balayo. Makaamudan Ay, naturturan ti panunot ko iti kauungat ni mami. Daddy, pumanaw ka nun ni Manang Shirley dito balay. Adda na birukak nga apartment nga asidag ije pagtrab-trabahwak, uncle. Agbayad ka ijay. Dito ikat libre. Kaya't na ti pumanaw. Tanakaungungat ngamin ni mami. Dayta ti kinapudno. Kan, uray siyak, daddy. Pumanawak matan. Ay, kadwak pa'y gayam ni ading dona. Anya? Pumanaw kayo? Asino nga iti kadwami ka ni mami yu dito balay? Kaya't may tinatal na apagtaangan. Sapay agigiddan kayo o pumanaw. Nayimpaki min dagiti gamit mi, uncle. Addan di umay mangsukon kada kami inton madamdama. Kinasarita yung kadin ni mami yu, Lea? Masapol ka di pa'y, daddy. Agungat tumanenday, chay. Kunamlan asino da akong di panaw. Ha! Nagrigat sa mo tibiyag ita. Kita man, lusaan dantong agsubli. Di da ngamin kayat ti ugalim. Kastuya kon, kat saan akong nagbaliw pay. Ure dagiti gagayem mo. Imadayudan, takas ta ti panagsasaom. Aging gay ti di ka agbaliw. Inot nga umadayo dagiti taukon ka. Awan ka di pa'y nilakay mo. Awan pay adapay di trabaho na. Apay aya. Kaya't kung ti agsublay, ije naggapwa ka balay. Kat no saan sapay matanalpas di ipaparenovate da balay. Uray na, nanusa ka na. Apay aya, kaya ti pumanaw ditoy. Ay, Awanan dagiti anak ko, kastamot ni Shirley. Napandan nag-apartment. Taltalo tayon dito'y balay. mading amin tirik na kamakang iti ungat. Lakaya ka na. Nasakit tinakam ko. Ay, katday ta, ti paglidlidayak. Inak itulod ni tatang ije balay daading ko, ta iso ti kayat na. Kating kalata. Di na kayatan ti agsubli titoy. O di saan laang. Nala, magbati kang rod. Inak pa itulod ni tatang. Ay na, nagmayat diti apartment, manang. Naululima ka talaga. Wen nga rod, makareview kan anaimbag. Kastoy ti kayat ko. Awan ti mangmangag ko nga ungat. Kan, naglawa da ito'y apartment nga ayan tayo ita. Wen manang, oray pa'y agsumba tayo. Awan problema. Oh, lakay. Apay asaan ka amangmangan? Awan ganas ko. Ure gayam na imas ti makano awan kadwam amangan. Awan serbina. Di mo kaya tadudwa talaang? Bayam, dagiti pimanaw. Makapanpanaw akon. Anya, ulitam man ti imbagam? Kasla kayat kumutan ti pumanaw. Sinaan na kon? Di nakayatan? Manipod nagdenata. Inan anusak ti panagong ungot mo. Kentisan anasayata panagsasom. Ay. Kasla di mano ng ti panawan. Kayat kun ti sumina. Panawan nak ngagmay-maysa. Kayat kumutan ti naulimak nga aglawlaw. Kayat kumutan di makapag-relaxak kuma. Mabalin mo't lata. No kayat mo agbalbaliwak. Di aramidak da ita. Basta di nakpampanawan. Agbalbaliwak kon. Tapno agsublin tumot lang dagiti anak ta diti balay.
Liklikan tinasakit asarita. Tapno nasaya at latta ti panaglalangan iti pamilya. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyan. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes Kapitulo 5, versikulo 12. Mabalin nga adda, wenno saan nga umanay ti taraon ti trabahador, ngam naimas ti turog na iti agpatnag. Ngam saan a makaturog ti baknang, gapo iti panang pampanunot na iti ado asanikwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Oh, balikid ka, balikid. Sanak ngamin na makaturog. Nagtumar ka mo't iti sleeping pills mo. Ay, jakman mo. Jaklat ta makaturog. Tila ngamin pampanunutem. Ado ngamin ti pampanunutek. Saan ang maikat dito'y panunot ko dagiti nagado aparikot? Ala, pilitem ti maturog. Maiparit kan kati agpuyat ko na ti doktor mo. Nanay, aldaw gaya man. Ay ilakay, agriing kan. Nay, awan mo ti asawak dito idami. Napananangatan. Bumangon akman. Lakay, ayan mon. Adak dito kusina. Aglutluto ka. Ay, una. Tamasapa taamangan, tamapantamanan agtrabaho. Ay, di nakpay rin ni Ingmod. Sana bale tanasapa ka matlataan agri. Ala, isagana mo ti pamigatan ta. Tamasapa ka mapan agtrabaho ijay dakkel abalay. Naungot jay madam ko ijay. Saan na kano akayat amaladawak asumrag. Agtimplakan iti kapem. Tay pritok pay daytoy si daan ta. Ala nga rod, lakay. Good morning, madam. Adda akon, madam. Apay ngap aprosam day tamuging mo, nakakidam ka, madam. Ay, Nasakit ka di day taulong. sana ka nakaturog iti rabi. Nay, apay nga, madam. Anya ti pampanunutam. Kat nagdakkel to, pay day ti balayaw. Ado pa'y tilugan yaw. Ada pa'y negosyo yaw kan ni sir. Anya nga iti problema madam. Ingka di jay trabahom. Ah, Di nakpakibyangan. Nagatua saom. ayun madam. Ay, pasensya kan madam. Agluto ka iti pangaldawan mikin ni sir mo. Wan madam. Nana! Asino ka Pasensya ka, Nana. Siyak ni Vilma. Siyak ti paralinis da dito eh. Nakitutakpay. Ay syakmat ni nanam miling. Para luto akmat ditoy. Madama ak ngaglinlinis ijay silad da sir kan ma'am. Idinaangot ko tilutlutuin nyo. Katkala at anarik naktibisin ko. Ay talaga na imas da ito'y lutlutwag Ngam, saan tayo mat asidaan dayt na? Da sir laeng kan ma'am timang sida iti dayt na. Nay, di la mabalin aramanan ta ko ba? Ay na, di da kayat nana. Kay kayat da nga ipakan iti aso tinatid dadaamkan. Ay unay matan no kasta. Nabiit kayo pa'y ngamin ditoy. Iso adiyo ammo dagita. Sa dala ipakanday ta kada tayo no adda buot nan. Ay nagmadimatan nga ugali daytan. Iso adi kay mangmangan kadagita adda di taref nana. Ay. No diyo kayat nga agsakit ti tiyan nyo. Nabayagan dagita dita.
natawunandan. Anya? Apay adi kamot mangan. Ay, awan ganas ko amangan. Mano na bula nakasta ka. Saan ka makaturog iti rabii? Saan ka pa makapangpangan? Urayag tumarak iti pangpaimas iti makan. Jaklat ta makamangan. Naimas met ti luto ti kabarbaro nga inalam para luto. Anya tinagan na. Ayabam, tadamagam no anya tinagan na. Omega man dito ikabsat. Awod, sir. Anya ka diti kasapulan niyo, sir. Damagak lang tinagan mo. Anya tinagan mo? Miling, sir. Magustuak ti lutom. Angam ni madam mo. Awan ganas na amangan. Nay, apay ngay madam, ta saan ka makapangan? Kayat ko tagina na. Ala, sikan ti makaamo dito ilamisaan, miling. Itulod ko ni madam mo iti sa ledmi. Wan, sir. Pakanan nyo dagiti aso. Dagito'y saan mi ama ibos. Ipakanyo kadakwada. Wan, madam. Kanan takit di dagiti dada. Apay nga ipakanta ka dagiti aso, kat adamat dugfod da. Nungay maamuan da, nana. Saan da amaamuan? Anya kat adanag mun aya. Ayan ka di damam kan, sir. Aginanada ka no. Kaslamat ngamin kanayon anabannog ni madam. Saan pa'y makapangpanganon? Kasano ngamin, nana? Problema na ti pannaturog na. Saan ang makaturturog? Ay, iso day tanti ko nakat. Apay ngamin aya. Ay nanana, kasta dagiti babaknang. Pampanunutan da ngamin dagiti kinabaknang da. Siya, nagmayat ti turog ko. Gapo iti bannog ko ang nagtrabaho. No sumangputak iti balay may, maturog akong anagos. Agpada tayo, nana. Ay, sige laang. Makanta. Ibusan ta da iti natin dadasarkan, ma'am. Amuyo, nana. Nagado tinagibusan iti sleeping pills ijay silad ni ma'am. Agdumtumar iti sleeping pills. Tapno makaturog. Ngam kasla saan matlat na makaturog. Ay, nariga ti saan ang makaturog iti rabi Talagang agsakit ti ulo. Hay, kurang dan sa ngamin iti kararag. Ay, pudno day ta. Saan dan samat ngamin na makimismisa? Kasano mang amin, nana. Kwarta ti Diyos da. Hala, bayam idan. Tinapatag. Naragsak tangag trabaho. Kan mayat ti tuturugan tayo. Milina, agringkaan, Milina. Anya ti oras na ya. Alas 7 na iti rabi Nakaluto akaw na. Isu amangantan. Manong nga oras na nakaturog ak? 2 nga oras. Itay simangpat ka iti alas 5. Inturog mo. Tato naman nabannog ka. Mala, bumangon ka ang tamang rabiitan. Hala nga rod lakay. Intamanganan tamabisinak matan. Maya titaray tinegosyo ta. Isuasa na rumbang agpanunot kay ti anyaman. Nagadungamin itan dagiti ka kompetensya ta. Saan dalata maartapan tinegosyo ta. Tanabayagan day jay. Adoon dagiti kliyente ta. Kasta ka di. Isuasan ka unay nga agpampanunot. Ti panunutam kit di. Jay nabayagan na plan-planuwen ta apan nagturta ijay Europe. May sapay day ta pampanunutak. No pumanaw ta. Asino ti agbati dito'y balay? Amumat nga ado ti mabalin a matakaw dito'y. Dagiti alahas ko anagado. Dagiti antik agamit ta. Nangina dagita no ilako da. Kasano ang makapag-enjoy kay ti biyag mo no dagita mo ti pampanunutem? Jak mapagpiaran dagiti katulong. Kasla plan-planwan dati mang patay kanyak. Anya? Oh, si kakit dimet. Apay ngagpanunot ka iti kasta. Agtalag ka iti pada matao. Dagiti katulong mo, takawan da ka.
Imposible ang mapasamak dayta. Oh, narumuarak dito'y balay. Mabutangak, amangan no adamang kidnap kanyak. Wano adamang hold up kanyak. Ay, awantal na ti panunot ko. La 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 la. Ay, Melina. mas tulot-lutwag. Ma'am. Ay, apay, madam. Ada ka di pa ipaluto yo kanyak. Agkan kanta ka kabayatan ti panaglutlutom. Un, madam. Naragsakak nga meheng. Apaya naragsak ka. Naragsakak nga agserserbi ka da kayo kan ni sir. Kan talaga ang nagsumak nga agluto, madam. Daytoy tiliwliwak iti biyag kaw. Uray kala agsala-sala itay. Ay, amok nga minti agsumba, madam. At dapay oras mo nga agsumba. Ay na, madam. Dagiti apukok tinangisoro kanya nga agsumba. Kaya tiyo ka di nga agsumba tayo dito'y balayaw. Anya, sumurot kayo kanya nga agsumba? Ay, won, agsumba tayo man kada, madam. Ni madam, maawis mo nga tangang sumba. Ay, won, kaya't na dayjay. Ay, may mayat kit din. No, agsumba ni mami yun. Barang maksayanti kina seryoso na. Mapagsumbayo kit din day jay. Ay. Alauna ti sumba, ah. Won, sige, agsumba tayo. Sige. Sige, madam, kasta. Kaslag salsala ka, kasta. Ay na, sana nagsamo ta makasurot. Tuladan na kami laeng, ma'am. Lipasan tayo day ta music. Ano ti mapaspasamak dito eh? Agsumsumba kami. Kaya't mo ka diti makisumba. Ha? Ay, mayat, sir. Padasan niyo. Oh my cancer. Agsumba tayo. Nanay. Di nakbuyo din Diyaga mo ti agsala. Irugi tayo, madam. Tada ni sir, a partner tayo. Ay, kasta unay alingat ko ang nagsala. Huray sak. Hanggang nagmayat gayam tirik na. Nalaing gaya masumala dagiti katulong ta. Anya ti panagkunam. Kanayunan tayon ti agsumba dito'y balay. Si kaman lakay. Ano siya? Kayat ko. Good morning, sir. Nakasaganan ti kapiyaw. Agyaman miling. Ningay, madam. Itimpla ka di ti kapi na. Nakaturog pa lang ni mam mo. Itaman pa'y anaaldawan. Mayat ngamin ti turog na idirabi. Ay, kasta ka di, sir. Nakatulong sa kenkwan at ipanagsumba na. Nasaya no kasta, sir. San pa na nagtumar iti sleeping pills na? Iso nga awisan yung tumanan nga agsumba dito'y balay, ha? Won, sir. At to'y sa ganak akanan nyo kan ni sir, ma'am. Saan amangan dito'y balay ni Seryo ita? Ay, no kasta. Agmay-maysa kayo nga ron amangan, madam. Diyak makapangan no agmay saak. Ayapam di kaduam taglalang lang tayo amangan. Kaya't da kami akalangan amangan, madam. Wan, tapno at kaduak. Ay, kababain mo't Ay, maudi kami tulatan amangan, madam. Pangaasim, Melina. Ayapam di kaduam tatalo tayo amangan. Diyak maibus da gito'y insaganam amakan. Naragsak gayam timangan no ado tayo. Ayun, ma'am, sapay na imas da ito inluto ni Nana Melina akanin tayo. Ewan, kasta ngamin ti paglaingak, ti aglutaw. Ay, ado tikinan ko ita. Tanaragsak kayo akalangan namangan. Talaga akasta, madam. Bakit? Agring kan tamangantan. Bakit? Badi tiri kenak lakay.
Nay, nabara kang agpaysaw. Jaksapay laang sumrakinton bigat. Tama nga no maakaran ni madam iti sakit ko. Adakan kaday tabakan. Mapukpukaw ti may sa aset nga alahas ko. Anya, Saan matan asimrak ni Melina ita? kaya't mo asawan, iso tinangala? Kunakon kat, narigat tagtalak kadagiti katulong. Nakigayumak lakadakwada, tinakawan na kon. Di kag panunot iti kasta. Di mo, no apay asan asimrek ni Miling. Kat asino kumapay ti sabali anang ala. Apay asan asimrak ita. Madam, masakit ni Melina. Iswasaan asimrek ita. Anday jay si Laid, madam. Inala na ti may sa aset nga alahas ko. Ha? Ay, saan na maaramid dayta, madam? Idarum ko no di na iruwar dagiti alahas ko. Saan nyo kumamat apabasulan ti asawa ka? Tauray ka ano man. Saan na nga aramid ti agtakaw, madam? Amo ti Diyos. Saan na atinakaw ti alahas mo? Ay, jak manen nakaturog gapo iti kapapanunot ko kadagiti alahas ko. Dahito ka iti mapukpukaw nga alahas mo ako nam. Ha? Awan! Iso dagita. Nakabiro kam. Ije kabinet mo. Nalipatam lang tinang ikabilam. Tinulbakak kataday jay. Oh, sapay pinabasol ko adagos ni Melina. Ala, ingkakid daw iti dispensar ken kuana. Nasaya at daat at tao. Sa anak manen ang nakaturog idirabi, gapo iti kapapanunot ko kadagitang alahas. Ay, uwan lakay. Agkidawak iti pamakawan kin ni Melina. Gapo iti panang pabasol ko kankwana, iti dinamat inaramin. Agaramid latay tinasaya, tapno awan pagparikutan, kan pakasikuran iti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Nainbag nga oras yo amin papagayam, hintay ibasa ti Tito, Kapitulo 1, versikulo 15. Kadagiti nadalos amin abanag. Ngam kadagiti natulawan, kan awan pamati, awan tinadalos, agsipod, tanarugiti isip, kan konsensyada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ay, san ka man nga aginwawalis dita? Ay na, nagaduman na bulbulong tinargrag diti paraangan me. Umay kakitde, tadda mapantasiputan. Anya maninday taaya. Mabalin ang madamdama ta ituloy ko pa iti agwalays. Ay sus, itan, tapno makitam ida iti akto. Anya ngamin ayaday ta. Ibatim pay laday tawalis mo dita. Tasubyam to inton madamdama. Anya day ta chismes. Ay, sana chismis, pudno day to. Ni. Addamot nakaparada apuraw alugan dita paraangan daed na. Iso day tati siputan ta. Iso nga aglemeng tapay laeng dito'y likod tidakkel akayo. Tabuyaan ta ida. Ida, kunam? Ada kadwana? Basta agsipot ka laeng. Ani, lalaki mo't day tabi mabadi tapuraw alugan. Saan ka natagari? Agulimak ka. Nay,
Gaya man, Jong. Nagsapa ka. Kababayin mo ta, no orayin nakpailaeng. Nakarubwatak mo't kit din. Angam, umunag ka pa'y tagkape ka. Sige man nga rod. O sige, agtugaw ka. Agyaman na ka? Mabiit lang taitimplaan ka iti kapem. Ay, tsalangan ko mare. Ta medyo maditityan ko iti kape. O sige, mabiit lang. O, nakitam, pinastrek ni Edna ni Jong iti balayta. Kat aging gaita, saan pa'y arimwar? Anya nga iti ar-aramiden da dita adudwa dalaeng. Ay, kat amumun anya ngay, namatikan, nga dakalukwan nga aramiden dagita adwa. Apay, sigud aya nga agayan ayat da atwa. Wen, iditin ijer da pailaeng. Oo, kita rimwardan adwa. Ay, kat papananda ngayon. Ay, kat siputan ta idaa. Nay, naglugan damot iti kutsi ni Jong. Mapandaag day. Ay, awan ano kasta. Perdiyan dati pamilyada. Ay talaga naperdin ti pamilya ni Jong. Naperdi matan ti pamilya ni Edna. Ay, nakabasbasol dan kini Apo Diyos. Nay, napanan tilugan. Sigurado ang mapandaag day. Agkita da dita iti hotel apag check-inan da. Simintadong ti kalsada nga umay dito enyo. Iso asan anarigatan tilugan ko ating manang. Ita ka man lang aminin nga umay dito'y lugar mi. Dakkel mo tan tinagbaliwan dahi ti alugar. Nagdadakkelan dagiti babalay. Kasi ti balayo. Ison sa ti kadakkelan a balay ditoy. Adupay mo't dagiti dadakkel a babalay. Manon atawan nila kay mo iti abroad. Ay, innam atawin nan. Iso ajay balay me, ti pakakitaan iti adu, arigat kang sakripisyo na iti abroad. Agasan ta dapay farm yo? Wen Ay, ni, dandanitan iti farm me. Ay, pasensya am ti dalang nga agturong dito Tapi, takpay laang. Kasanon nga mapitakan da iti ulogan mo. Sapay hipuraw ti kolor na. Sana balin na. Basta makitak dagiti taragan mga baboy, mabalin ko agatangan. Ay, ni, nakadanon tan, Jong. Ay, dito yung farm nyo? Wen. Anya nga iti makunam. Maglawan? Nagmayat dito a farm O sige, inta kita ang dagiti taraken ko ababoy. Kalpasan na, ipasyar ka dito'y farm ni kanila kay ko. Mira! Ayan mo, aya! Adaak dito'y kusina nga glutluto. Umay ka dito, uy. Adda kamot lagayam dita nga agpuy-puyot dita dalikan niyo. Nagrigat nga rod ti agluto iti kayaw. Tamasapul pa'y apuyutam. Sayang, di mo nakita da Edna kun Jong. Simang putdan. Kasangsangput da. Narabyan da nagdaytan niya. Ay, sa dino nga ta hotel, tinag-check-inan da aya. Ay katsiyempre jay nginginaan. Tagpadadamot abak nang. Unaan niya, taad da iti abroad ti asawa ni Edna. Kan nalawa ti farm da. Jay mo't asawa ni Jong. Agtrab-trabaho iti Manila. Dakkel kanumula ang ti sweldo na. Ay, ado ti kwartada. Ngamlok-lokon da ti asawa da. Kinunampay. Ala, panawan ka dito yan. Ituloy mo ti agluto. Tainak mo tin agluto. O anya, nakita mo ka di dagiti tarakan na baboy ni Edna? Wen, bakit? Naglulukmag da. Sigurado nga tanga awan sakit dagi jay. Ada veterinarian na mangkit-kita kadagiti baboy na. Iso sigurado nga awan sakit da. Kat, nagkinaawatan kayo matlang iti presyo? Nagsarita kamin. Gatangan tangarod amin nun. Taado ti order kanyak ita. Adu pa'y atin na duma-duma atarakan da. Talaga aswerte da Edna. Tanadaan da iti farm. Mayat mat tapno inton adapay kasapulan tayo, di ijay tayon ton agumatang. Wen, bakit? Ken may sa nalaka kasarsarita ni Edna. No presyo ti pagsasaritaan. Ay kat, mabalin tayon angarod nga agbalin a business partners no kasta.
Junior! Umay ka man ditoy! Apay, Mami. Ingka man ito dahito asidaan ka ni Antim Amira? Antik ayamat dayjay. Ante, kunamutlatan ah. Naglaing ag chismis. Virgin na tipada na atao. Apay, inchismis na kan, anak ko? Nakita na lang akadwak dagiti barkadak. Ibaganan asaan kami kanu asumsumrak iti klase me. Amangan matnupod no ngamin, asaan kayo asumsumrag iti klase yo? Simrak kami Adda ayalangan ko iti eskwilaan. Uray damagan yu ti maestrami Bye-bye amlatan ni Antim Amira nga agsaw-saw. Awan maaramid na iti biyag na. Iso atila ibagbagana. Nagaduti gumurgura kan kuana dito lugar tayo. Ikampay laang iti sidaanda. Ado nga mitiin lutok. Kat sayang met no madadaal. Alan, anak ko. Ingkakit di itad dahitoy. Auntie Mira, ipapaitid ni Mamik. Nagmayatan. Karnin samot. Un, Auntie, Mabiit lang tainawak pa'y dahito nang ikargaam. saan ka nun? Kukwayon. Imbaga ni mamem. Un, Auntie, Ay kat nagsaya atin no kasta. Sige nga raw, ibagam kan kwa na ta thank you un, Auntie. Sige, mapanakon. Sige, thank you. Ay sus, awan nga tati sabidong daytoy. Ang mga nuli na ukan namut iti sabidaw, takayat na kun amatay day tanga edna. Tamuna ang nabuking kon iti panakikam kamalala na kinijaw. Ay, ipakan kulangan iti asaw. Narigatan. Brownie! Nagtungtong kami ka ni misis ko, mared na. Ket gatangan mi amin, jay tarakan mo ababoy. Ay kat, nasaya at ano kasta, pari Jong? Sumarunon to ije farm mo, jay truck nga may mangikarga kadag iti baboy, Wen. Sige, kilwan ta nga rod idan. Uy, mare. Aglugan ka. Mapantamanan ije farm yo. Kita man, rimwar manen da jongken edna. Nasiputam? Ketuan, kundi make up pay ani edna. Kat si kaaman mo ti ada papapintasan na. Ay, lukluk wanda dagiti asawa da. Siya kami ti para igam iti kwarta. Iso asyak ti mangbayad kan ka, Mari Edna. Ay, kasta aya. Nilakay ko mo ti para kita iti gatangan mi. Iso matlagayam at dumakdakkel ti negosyo yo. Gapot agtintinulong kayo adwa. May mayat ti agasawang agtinulong, Mari. Kat si Kangay, nilakay mo, kaanumat nga agawid. Awan pa'y matiplano ng agawid. Kayat na pa'y ijay. Wen sana bale. Taadaak mat amang i-manage iti farm mi. Adamano ay atang da na magtrabaho iti farm yo. Adamot limada, mare. Kasta ka di? Wan gayam, alaan mo da ito cheque abayad dagiti baboy mo, Mare. Agyamanak, mare. JR, umay ka man ditaw. Apay, Auntie. Anya ti ibagayo. Amamom ka DJ lalaki, akanayon namang dagdagas kin ni mamem, nga dalugan na. Adda ayamat. Di mo ammo, jay kadidik ni mamem. Da kayo mat. Tilay bagbagayo. Ay sus, bantayam ni mamem. Ang mga no isukat na ni dadim nga trabaho iji abroad. Mami, anya ti aramidan yo. Kwenta man dagiti gastos ijay farm. Paswelduak pa'y ngamin dagiti trabahador ijay. Ay, Mami, adda imbagan ni Auntie Mira kanyak. Anya dayta? Adda kanu kadedate mo alalaki. Anya? Kanayon kayo kanu arumwar. Kan imbaga na pay, nga amangan no isukat mo ni daddy, iti sa bale. Naku na dayta? Pudno ka di, Mami. Saan ka amamati iti ibagbagana? Amom, Junior, narugit ti panagpampanunot dagiti kakasta at tao.
Ay, saan dan samot amakimismisa? Ay, day talamang kita, wenno mang birbirok iti kammalitipad ada atao ti amudang aramidon. Isu nga rod ajak kayat ama kasarita, kan makita dagita atat tao. Baybay amon, anak ko. Sikan ti agpasensya, ta sika ti makaawat. Ay, am-am mat anaimbag ni ninong mo, adyong. Un mami, Disente dayjay atao. Isu asaan arumbang agpanunot ka iti madi kontra ken kuana. Nakitak mo't anapan nakimisa itay dagiti agiina. Asinaw nga agina. Daed na kan dagiti anak na. Agin mimisa laday ta babae tapno makaluban ti madi nga aramid na. Kasta nga ta. Ay sus, adda lalaki ni Edna. Ay, huston san, Mira. Di mo ibagbaga ti kasta. Ngamin. Nag-apply nila kay ko ijay farm na. Kat inawat na mo't adagos. Kayat mo asawan, agtrab-trabaho nila kay mo ijay farm ni Edna. Wan. So nga ita. Addan igatang may iti bagas may. Isumot lagayam asaan kon amakit-kita nga agis istambay nila kay mo di taigi ti kalsada. Kat padasamot nga isirak nila kay mo iti farm ani Edna. Barang awatan na. Ha? Ni Edna, Wan. kayat na nga ta. Nya pay kit din na saan. Kano nagado ti inis istoryak a kontra kenkwana. Day talaang Sigurado ang nakadano nun kenkwana dagiti inis istoryak. Ket dinan kayat nga awaten nila kay ikaw ngagtrabaho ijay farm na. Nagaduman ang titarakan nyo ababoy, amare. Ay, wen pare. Taginulpiyo mat aginatang dagiti taraken ko ababoy. Ken inmalo dagiti trabahador mo dito. Inalak dagiti awan trabaho na alalaki dito lugar mi. Tapno adamot panggedanda, pare. Masaya day ta na panunot mo, mare. Ay, nagrigat ngamin ti biyag. Kat nakarkaro nga agrigat, no awan trabaho da. Ay wala, pudno day ta, mare. Ado ti mangmang ko amadi nga istorya. Ang baybay aklang ida. Tasaan mo tapod no? Anya nga dagiti nga istorya. Amom pare, gapu iti kanayo na panagkuykuyog ta. Ibagbagada mo ten nga adda kanu relasyon ta. Ha? Makapakatawa mo day ta. Wen nga rod. Iso nagrugit ti panunot dagiti dadduma a kalugara. Saan ka bumaba iti level da, mare? Wen ay agumada nga agpanunot iti madi. Saan mo't asyak ti makabason no di kat isuda. Agiskwilan di burida ko. Addan kwartayaw apag eskwela na. Kadya nga'y trabaho nila kay ko dita farm ni Edna. Ay anya. Regularan di trabaho na dita. Iso ang makapag-enrollan di anak ko iti kolehiyo. Pag-apply kumama dita nila kay ko tabarang awaten da. Tapno maipatarimaan mi kumama di kusina may. Kunakan ka amapan mo kasarita. Mabain na nga road. Kasano asaan ka amabain, tila imbagbagam ngamin maipapan ka dakwada kan ni Joe. Ay, Imbagam nga da relasyon da. awan aya. Awan! Ay, sapay na mati akan ka. Ngam saan gayam apudnaw. Kababain nga rod ano kasta. Si kalaang tinagpampanunot iti made. Addan amabainak nga masidag. Anya pa'y nga itirupak nga isarang kukin ni Edna. Alakat mapan kalat ta makisarita kan kuana. Nasingpet mo't ni Edna, iso amaawatan na ka. Dalusan tinarugit a panunot, kan pagtalinaedan tinadalos a konsensya. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay a pakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit.
Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.